Haus nih. Wow. Mau lagi, mau lagi. Betul. Wow. Haus nih. Wow. Ondel-ondel disuntik vaksin dulu ya. Nggak usah takut, nggak sakit kok. Tahan ya. Cup, cup, cup. Udah selesai kok. Kakak kasih permen. Jangan nangis lagi ya. Yummy. Ondel-ondel disuntik vaksin dulu ya. Nggak usah takut, nggak sakit kok. Tahan ya. Gimana? Nggak sakit kan? Anak pintar. Hah? Ini hadiah buat kamu. Wow. Dihabisin ya. Yummy.